You romantic a crampo. My main wife. The kakure become very bad. What them paying me wrong? Because I'm arrested. How are you? Okay, because I'm arrested. Blah, who to me arrested? What's the meaning of this? What do you mean, Pacho? Dear Janine. What do you mean? Me call him. Oh, now me bahan man, now call him. No, sir. No, me call him. Oh, Sorry for me, call him. Sorry, call me. I don't know you. I don't like what you are doing. Come and lay down. Why are you going to the gym? I'm here. You are going to the gym. This is so harassment. You people are harassing me in this house too much. It's okay. Oh, now me wahan now call gym. Now the other no gym where is saying. Why are you people harassing me? This is sexual harassment. No, don't do this. Let me. Oh. Move on, and move on. Yeah. Do your thing and move on. I na me say mo funny me serious ade. Ma, your fun is serious so. And no honey here. Guy no say he's some way but we are trying our best. Tebe o. Wo beti na fie ha che. Mo mienu yi, wo bia so kitade so ne body. Ye nti mo mienu mu ba kokura enti ewi ni na mama mi di sika no aduane anu ade mama mi ye na se che sei. Aha. Me suspect say that Brandy hu ni ho. Me sure say ni hu ni ho because word too much. Me ho be na ni ho. Be ma wo jira ne na so say untimi nka kire me say ni hu ni ho. E bia na mo ye ne mobo. Because hwe mo nkasa mo fa mo ni hwe ne ma say my ye de betimi bi de wa training na e bia hu mobo because sa say wi ano. Me nkasa wo kɔ na me hwe ne nantie na me hwe ne mpaboa me timu se load wakuta ne so nto pese bia ye nyina e wo fie ba komo no mo be ba be wi swi sa mama mate se bia bibi e koso e no krampo de oboa anti da wo ntimi mu bia ho nye na kɔ no ma obejie di se ede ya me kɔ wa me se me kɔ hwe TV me say me force boy me ye de metuma ye bia wenfi me da me banyima hye no Obanyima hye hwan Obanyima hye hwan wo so wo da bia wo so stimi sentale e be de da wo ho na wo na ho nyina ye da kɔ no kaka Adamu bia wa kɔ se ro kɔ so pido we be de da wo wan na kɔ no wo da tia aboni atiti boni mu ye ni se kura wo hu ono na ya onto no bo ukɔ dodo e asusu kɔ ka so nkɔ nti na wo ha na ana liku be ja maki kiki hwan boy me da me jambo she my na ye ko ohu na mo bi oni na me se na akase na do ana ba ko be ja ba ko afa kick ma kicking tina on tina se won ye adwan ma me na me fa ko e dia be na sa wo wedding Kenya Superboy oba ye na ye odo wo hye na say den jai we ma me Superboy no onu a na chusu me enti se won so ye nya savior na onu an chusu ma no ba ne nkasa wo one ne nkasa omu ade jo o fesa me yeketo enti wetimi apopo mi ana enyi obi tintini ho na mbepon enyi obi tintini ho na mo be kwa dan sha upo savior no me na obefa so what happen it won't happen hey etimu ni de be yem sese no e wo se me mamu ja na aduane no a ne ne masie ene ne de masiesie na mo ntra se me yenhwe nipa a wo no ankasa beto sa afre ne se be ye we mame ona obejai e ba me kasa se wo frɛ wo se manaduane a enka ho be si ni niema enka ho ne mo wo be frɛ wo se beto ne mpa no ege se wo se mpa na wo beda o ma o pesa de no pa o so o tuntu o se na so nko to mpa o to aso so wani wo to aso so wani mi ame no nnuaduane de akoma no wo kasa be no aduane wo fi akoma me ba ko ye hwan botum nya o sika no me na mi di dwa bi bu okra se fa mo aduane koma na nka bagimi oba be sia wo kra wo kan obi no mpe wo be ma no anu be ma be hey ma head why sisia kan wa no tu so fi se wo e na wo pesa wo ji aware ne dia ene ne wo so toto ne ma yi ma na se de wudi beide da bi wo pe fitira wo tam nyina so nya wo tu ye se no nkono be badu botwe wo tam nyina nya ni nyina aka ho mia na mse me pa aware am
na me ye ma famu die bia se me hwe na se de meka bia mu tie dia me gya ma pɛ ba bia kan te se dia wo ye o pia bonte no oba fofo koma na dwane dia ye se be ne den na so o gya ye yo mo nyina mo se komo ye ne be nu dwane ama ha no we fa Na neka melina ode, baby. Do your thing and move on. Don't be like Uga. Do your thing and move on, babe. And move on. Yeah. Do your thing and move on, babe. And move on. It took me a couple of days just to cover my pain. Open now. me be she program bi awa But Ohana ka so betime wura obi dem abra nipa ne nya we umbo plum ye ma work a ofiti e no wura dem abetina nipa ne mpa so se wo hwe TV me bo me sa wante se wo hye wo shu Ade na why are you people harassing me in this house like this? A program now be here. Why wouldn't you about 9 almost 9:40? A program now ba be a program bi omu yi we na me ba but no se na nya ye hye asa me ba ha nya hye Oh, harassing me. Oh, sister, so harassing me. Oh, no, you are neighbor. Oh, sister, so the ba. Like, I don't know what you people are trying to ya pe wasem kike ubetina asem ma me pe wasem nya se bibi ya pe wasem enti wo so ya che do tina se Why you people don't have boyfriends? Oh, no, sister, no, madam, when da bi ya worry na kawaya chewe. any oh we dey say for life me dem for life Program no time be number 4. amoja pu yo amapu me te for I don't really like what you people are doing. Say say am go jale aba, we say Mrs. Same ho. Say am go jale aba, my hand dada no me tu aka. So what I say, ma go jale aba me be Same ho a obesi ya me da Same ho. so betima ana membo a betimi abo so person of stand one then na we your hui me tete na we me mu ate say see we ege am What did you say me again? na dem abed o ye kra kire eh Like wo hu fine girl betina say then na wo tete mu say e be den e ka say we who gay out do. Who obi a we gay out do. into we ye Elaba, me gay. I'm not gay. I like women. we are sure and it sure me say we ye What do you mean say me gay? so we ye But you are not my girlfriend. and then na we your say I'm not happy. I'm not happy in this house. Imagine say so una wako hand will be that. And na wako hand ni pani da na ni pani wo ma mema. Na ni ma mema na we ewra wo dem. We are no aduane abro. We are ba so he TV. We are ba so ma nye we ma me sa wo ma wa. Anka wo betumi atena fi ho. Yeah, ko. say enye bibia piasa so say in la me ti ase ti ma me nwe twa ne e de bro na me sister so bibi bro say ya she o wa we ye cha da ben me ko so de girl pama o girl ni bi Enti dan. Me pa ke ma ha enti dan. what did What are you trying? Who sister be me aduane amedidi? oh, okay fine boy see me again I've told you I'm not gay. Me nye gay. What's your problem? who ye gay ababa trem sorry baba trem so we who ye gay ababa trem I have told you several times say I'm not gay. Onyegi. Onyegi Onyegi. aba trem so onyegi.